kungasekho nekholo ezingenayo ezisuka emakholweni kanti kuyazilasila iselixesha lenhlamba kungasekho nekholo ezindivusayo ezithi makuthandazwe okanye makuyiwe endlini kaThixo sikomile madoda kanti ayabona kaThixo singabantu bozilazila singabantu bozilazila uthi kuphelile ngathi uthi uJehova kethetha kule ndawo uthi umkhosi kaFaro plus nabantu bawo bazokwazi ukuthi ndikuya uThixo ngenxa into abantu izalikhupha kule nhlamba phambi kokuthi kuvele igama alizathi lamathuphuthi uyabona ngeze ndiphinde nobona manje siqale madoda singene kwinhlamba kasingene madoda silazile ingathi sisodwa nalathi kodwa usishile kanti madoda selixesha lenhlamba uthi kodwa azomazi umkhosi kaFaro kasi namhlanje ukuthi ithetha nabantu ukuthi ubomi bami buvalelekile funa uthatha phezu kwempilo yakho lokhu ukuthi wabalela ixesha usathana nezisebenzi zakhe bakubalela ixesha bathi kuphelile ngalona akasenazo nesupporters zomthandazo kuphandla kuye yedwa hayi hlobo sama wethwanga kani indoda ezingenana yenhlamba sishiwe amadoda ngabantu abantu basibalela ixesha ngosindiswa kwethu ababebona i-challenges sibethayo kanti madoda siyazilazila iselixesha ixeshanyana elincinci ixesha lenhlamba. Thank you, Lord. Khona abantu efuneka kuwalwe nabo ekhampeni likaJesu abantu abathi kudala ndihlele enhlamba bendihlele enhlamba ngigcinwe kwindawo yasenhlamba ngigcinwe kwindawo yasenhlamba ubomi bam busenhlamba kudala madoda ndizama ubomi bam busenhlamba ibiselixesha lozilazila ngexesha lokuThixo wehlile uza kukhupha kule nhlamba endingasele kukhupha kuzomangala abantu kude kusangane nomkhosi kaFaro. Hallelujah. Good child. Oh, Jesus. Uzaba ngathi ngexesha lababezilazila kule nhlamba uFaro uzawucelebrate athi kuphelile ngaba bantu kuphelile ngonyana bakaIsrayeli kanti hayi khona mina ndibuya uThixo ndifuna kwaziwa nguFaro plus nezisebenzi zakhe into abamnandi kuThixo akwazi uhlangula umuntu ngakuyithumela inhlamba ohleli kuyo ngakuyakuthintsha indlela othandaza ngenxa yenhlamba ohleli kuyo kanti uJehova uthi kumsukise kule nhlamba uJehova uthi kumthumise kule nhlamba isenhlamba yexeshanyana iyedlula uyedlula ngenhlamba andazi ukuthi yayiphi lo hlobo lenhlamba ogcinwe kulo nguSathane yoluphi uhlobo lenhlamba kona madoda inhlamba ezivunyelwa nguThixo uthi ngoba nguSathane lona kanti uJehova ufuna uthatha uzuko lakhe ngithe kanti qala uthetha ngathi uThixo ukhona abantu abathembayo ngendlela emangalisa aba babizwa ngoba ngamagorha igorha sibona ngezithonga sibona ngezithonga ezilibethayo sibona ukuthi ligorha igorha silibona ngobungqina obukhulu igorha silibona ngoshumayela kakhulu igorha silibona ngothandaza kakhulu kodwa igorha silikhathe ngexesha lenhlamba ngexesha loba kuvuka inhlamba kulapho sibona ubugorha bomntu khona nge-challenge yakhe. Hallelujah. Alibonga igama likaJesu. Ashayele uYesu izandla. Thank you, Lord Jesus. Ashayele uJesu izandla. Thank you, Jesus. Igama likaJesu linamandla. Ashayele uYesu izandla. Andazi namhlanje inhlamba kuyo. Andazi inhlamba uSathane akubeke kuyo. Lo nhlamba yeyexeshanyana. Usazilazila mntwana kaThixo. Ayikho ukuthi uzawuphela lapho. Kodwa usazilazila. uJehova uzabona amandla wakhe kodwa udlula ngakho kule nhlamba kodwa lethatha ingalo. Hey, Nkosi yami. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. My Jesus. Hallelujah. My Jesus.